فين الناس اللي محتاره في الاكل زينا كده؟ احنا لحد دلوقتي ما حضرناش غدا، وبصراحه محتارين نتغدى ايه، فقلت بقى ايه النهارده ناكل تونه. قولوا لي بقى بتعملوا التونه ازاي؟ انا هقول لكم انا بعملها ازاي وانتوا قولوا لي بتعملوها زي ولا لا. مبدئيا بنحضر الليمون والخل، نجيب الطبق والبصل ده اهم حاجه، نجيب ايه شويه شطه صغيرين، اهم حاجه الشطه. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين والخير يا رب. هنفتح بقى التونه. بسم الله. بقالنا كتير قوي ما جبناش تونه بصراحه، مش بنحب نجيب الحاجات دي على طول، بس الحيره في الاكل ما فيش حاجه ما عملناش. هما بيقولوا دي احسن الانواع. بسم الله. هخليهم كده مرة واحدة. انتوا بقى بتدلقوا الميه بتاعت التونه ولا بتخلوها؟ انا النهارده هخليها، ساعات بندلقها، بس هو الافضل ايه، ندلقها ولا نخليها؟ اهي فردناها اهي في الطبق، شايفينها. نحط شويه من الشطه. بسم الله. هي تقريبا مش هي بشطه يا ملك ولا ايه؟ هي جايباها حار، يبقى مش هنكتر الشطه، نحط قليل. اهي نحط ايه تاني؟ الخل وهي بالشطه. بسم الله. نرجع بقى نحط الخل. انا الليمون ادام ايديا نضيفه بحب اطلع البذور كده، عشان الليمون الايام دي مفيهوش ميه كتير بس فيه بذر كتير. هقول لكم على تركية حلوه قوي في البصل بنعملها، بتخلي التتبل كده وتبقى طعمها حلو لما تيجوا تاكلوها. قطعوا البصل زي ما انتوا عايزين. بسم الله. انا هقطعه شرايح. نحط عليه شوية من الملح. هقول لكم ايه تاني. بسم الله. ملح بسيط، حبة صغيرة من السكر، يعني فتفوتة كده بتدي طعم حلو. نجيب بقى شايفين دبلت معايا اهي، كانت كتيره اما دعكتها بايدي دبلت. احط بقى هنا كده جنب الاكل، خلي كده الطبق شكله حلو كده، وده قرن فلفل، هي كده كده مشطشطه. بس تغيير بصراحه، كلنا كنا الفته وزهقنا من الاكل. بقى احط كله عشان ايه مش هخلي فيه الطبق. بسم الله ما شاء الله. وهنا ملك كانت عامله سلطه بس مش كتير، عشان كده مش هنقطع طماطم ولا خيار. طلب ملك شيبسي ومرضيش تخليني اعمل في البيت، وده غدانا النهارده. اتفضلوا معانا. ما تنسوش تتابعوني على قناه سفرة مفت على اليوتيوب، ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك. السلام عليكم.